Murithiri wa Meru TV ugorobonge bothongi bo kathauratu inambere kwa tukiona kanya ga utirimana kirimetha yetu ya ndeto na nkirigira ati makora kunthe wethiritwo ri kura kunthe utindite manu utindite bwega umenyereni wa mwene nya murungu na gitio kinene bitigire nko watu ni kirimetha yetu ya ndeto kawethira bambitaga ni Faminas wa Kimathi na chetu tugachemberia kagitani aka atuambere na chia governor wa Imbia County ya Meru mheshimiwa Mutuma Mtwethinkia arethiritwo kinambere kwigua kiambagiria ngugi ntuwe yake ya mbere ubishini na arende ethiritwo kinambere kwakirikana na bunge kuthi nambere kwa bakiaragiria mantu mwanya mwanya mauthi nambere wa county ya Meru. Adams Muturi wa Therenja niwe utwambire na ripoti ino. Tujenge Meru pamoja. Tigania East, tujenge Meru pamoja. Menti South, tujenge Meru pamoja. Igembe South, tujenge Meru pamoja. Imenti Central, tujenge Meru pamoja. Imenti North, tujenge Meru pamoja. Bori, tujenge Meru pamoja. Tigania West, tujenge Meru pamoja. Igembe North, tujenge Meru pamoja. Igembe Central, tujenge Meru pamoja. Atongoria ba Mbeumbithi ibethere tubakinambere kwa bakibu mageria na kuria governor wa Imbia kuinambere kwa ke wa Tambaru mheshimiwa Juro Bijewe tumunini wake na bethere tubakiuganwe bakwenda athinambere kwa kinenkerwa agitigike nuntu mutongoria kainambere kwa kirutanagirie bonene utetheria governor kuruta ngugi. Kama rieto mbeta kwa Grace Kakinyamo kama nominated MCA Kibirisha ward tukua tukenete mono igoro na ndu kwa pisho kwa gavana wetu mweru Mutuma Mtwethinkia ore orari gatoko na species yetu na ya agaitithia Meru yetu mbere bwega mono tukuri bwega gavana mweru tugukwaminia atugokaria ora kubaterie na itukono kenderea gutira Mumeru ngugi. Rita jaka mbitaga Jane Kanana kuma Central Imenti ntuko yagoro tutindite kiathona gikinene muno kia guko twikungwagira gavana wetu mweru chawe gavana Mtwethinkia na untubura burankenerie ikwithira ati Mtwethinkia rwari ruri araririe goro ituronere ati mutongeria na muntu utimantu na muntu ukirite murungu nkuthugania na ndi Meru kaunti kinya gituma gikingi gikathira na tukona thiri kingi ndi kuromba na ndi utina ndi njio ku ndupite gavana turi kwenda ojokia mtu wetu wa Julius Bijewe ora reform MCA Mwangandia ward na the chairman yo kiamano no peu na nya Meru ngu hapa na pale bakiuga kaba Julius Bijewe so ni romba leto ko rietha kombeke ka munene gavana wetu no yuke Julius Bijewe ethwe munini oku aboitaniria ngoge na Julius Bijewe tuje Meru ikangireta again. Twina muntu wetu aja gwitwa Bijewe Dr. Bijewe mheshimiwa otwire Omwangandia ward for 2 terms na ngugi ciawe na itete bwega na kinya kuma mwambirio ndweze Mtwethinkia na kukarana wenthe akimukira area riria na kubatubwa kuchwa muntu akumukiriria ari na stress. Bijewe muntu umwe ora karaite au na kulingana na Bijewe ora tumujite twire no assembly ari chairman wa budget masabu naja izena na araja taraga bwega na yo ni ndona Mtwethinkia akajukia deputy we ari Bijewe oni nkwana bagatithia Meru county bwega na kinya Mtwethinkia we ngwa kethirwo na peace na muntu kumutetherio kumenya mantu na kinya tuterega ethirwo ari gavana we na portfolio anenkero inya CC of finance o jora ntocho ari deputy governor na ari CC of finance uni woni nkwaria na nkiuragia na mbere Mtwethinkia na atutege inya turi andu ba Central Imenti na tongeria bangi batege Central Imenti nonto githeke gavana kira ari dene Imenti ne chokerwe gite at least keu kia deputy governor na itutegere mono tumenyere muntu ura tukajukia tutikwenda muntu uria ukaretwa wethire muntu agusumbura gavana wetu Mtwethinkia tutikwenda muntu ejete tukarande ofisi ote mantu akumenya na tura muntu ba Meru batu tutikwenda gwitira muntu Nairobi muntu ote kumenya Meru.
Ibwega nuntu bwa riboti yenu tukithina mbere no gavana raithiretwo akirikana mawaziri ba county kinya bwa rabethiretwo bakina mbere kwa bakiaragiria mantu mwanya mwanya mauthina mbere bwa county. Tutajenga pamoja. In English, building together. Meru, building together. Tutajenga pamoja. Si ndio? Na tuwe na Kiswahili. Ya NTV litosha? Eh? Iko sawa sana. Hata sana. Narua ni ntuko ya mbere ya kwethira ndi ofisine ta gavana wa Meru. Wa mbere ngochokeria mwathani nkatho nontu bwa kumpaka anyaka. It's a great honor kwethira nkaririte giti kia gavana wa Meru nikenda tuendelea na ngugi ira etiiri ni those who came before us. Ni ngugi yaitirwa ni gavana wa mbere His Excellency Mheshimiwa Peter Munya. Ngugi yaitwa ni former governor Mheshimiwa Kiraitu, na the immediate former governor who was also my boss Mama Kawira Mwangaza. So tuteyite kwambiriria kiri vacuum tuyirite kuendelea kana tuyite kuendelea kuma kiri misingi ira yaki ne akoro na yakoro baube shimanda daeta na ne unonton kuragia our top management team ya county government of Meru to amberia together na to amberia from a positive note nekenda tomba correct of all the pain kana tolwa ni ororobora twethirite twinabo in the past in the political arena na unja twambiririe kuthwania ni ate tugatethia antu ba Meru ni ate department ya agriculture ikaumba ko deliver mbeo kiri mwananchi na kuonia antu beto urimi bwa kinandi climate smart agriculture nikenda tomba kwethia twina food security in our county. Department ya health, health is our wealth, and where the people are sick batomba kuritanguge so tukwaria mantu ya health ura tukaomba ku deliver effective and prompt health services to our wananchi beto ba Meru, na kinya twariria mantu ya kuregister kiri program ya afya ire wetwa SHA kana Taifa Care nikenda antu beto bendelea kumenyerwa ki matibabu, bearing in mind that in Meru there is a problem ya cancer, and I'm happy to report that cancer problem is also being catered for kiri health insurance ya national government. So that is the reason as to why tubatire kinya ku encourage antu beto zaindi bendelea kuregister kiri mubango yoyo wa afya. Boya thato niko set the ball rolling nkwira timu ekwa ni ate tubatire gwita mathuganio yakwa kana manifesto tekan ku reinvent the manifesto because we are in the same government ya ira twafomere na my former boss Her Excellency Mama Mwangaza ikuendelea na ku sharpen more on those areas that we intended to deliver on to the people of Meru. So na ukwe ikoromba ngwataniro, ikoromba respect for one another, na ikoromba twethere twe intentional in delivering development to the people of Meru, na muno twite as a team nikenda twita kuraya kiri antu ba Meru ni boya inkoboromba nitwethere twe na ukiri ituthirie kelele
nä tå coke miundene no ntå ka twä te kä rä season ya mbura short season ya mbura ya mweri jwena nä twande mä tä kenda tå clean rĩera rĩetũ nä twande irio bira biethaĩra biena ũguni kä rĩ afya cietũ na nä twande crops ira ciĩna cikwethera ciĩ climate resilient nä kenda tå beat challenges ira ikoretwa nä climate challenges muno muno riũa kana kwithira tũtĩ na mbura ĩkũng'ana na okuĩ nĩyo mantu twarĩria nĩ bwega nontu bwa riboti ĩno na njĩra enkinyanĩrĩku tukiina mbere na ũrĩa warĩ gavana wa Meru Kiraitu Mũrũngi nĩethiritwe akĩromba gavana Mutuma Ntũ Ithingĩa gũtigĩrĩra atĩ na kũrutania ngũgĩ na thirikari ĩrĩa nene kenga gũtigĩrĩra atĩ mirandi ĩthii na mbere nĩ kuonekana kaunti ya Meru mũno nkũrũki kĩrĩ gũtigĩrĩra atĩ na kuona kanyamũ ga gũteithia Meru kuma kĩrĩ thirikari nene. Mwandĩki wetu wa Ndeto Jeff Wagĩtuma nĩwe wĩna riboti ĩno. Ntukwi mwake nyuma ya Mutuma Ntũ Ithingĩa kunywa mumoja kwa gavana wa Meru Honorable Isaac Mutuma Ntũ Ithingĩa Nandi Kiraitu Mũrũngi gavana wa bairi wa kaunti ya Meru no ritie gavana uju kuendereithie mwe mirandi bambiritie thirikari-inĩ yawe murandi jo munene jwijwa kweja na taito ntere cha igembe na tigania final advice mpumba kwa Mutuma uni ndari gavana kwero twaitĩte ngũĩ nyingĩ mũno twa namba 1 ndene Kenya itwari na ya Saudi event na event gũtĩthĩ nĩ nyingĩ cia taito no tanto wa taito ciao ende gembe na tiania miundawe tathimo intere nyingĩ mũno bati taito koitwa watanĩta thirikari ĩrĩa nene thirikari ya county na thirikari ĩrĩa nene na itu twaritĩte taito 150 na ithano ndene Kenya na twatuĩka number 1 KICC kou no titejaniithire no tũrie Mutuma wa watu na thirikari ĩrĩa nene taito ya no tigania na witigere itigere yani antuwetu bonde wa Meru ombe kuona taito kuruki no ritie Mutuma Ntũ Ithingĩa kwendereithia murandi jo kuthamia njeshi na araba kugukirithana na muingi na kinya nkuruki mantu jo kuria utalii aja kaunti ya Meru twena ubangura thirikari ĩrĩa nene ora tukathamia military minda bakara baitatagira nantu aja kwena 78 bathamwe boiko monkene jo Meru na Isiuru batugeteremba fazuni Orang kamera ikutanga ntunu iterekerwe ya Meru kairi na ng'ombe chiwa Meru iteta Isiuru no ntutwa na agreement na military tukoria Mutuma nwe athingatia mantu jau dienera bedwa ino yantu akora wa ng'ombe igweta tumbe kumterethiria in Igembe North netwale na mubango jungi yo kuria utalinde ne Meru oga Meru National Park inene ituo ya Masai Mara in terms of area Nyamwira ile Masai Mara ile Meru kila gitikune muthemba yo mwake Nyamwira che ya nyingi shumita Tanzania but wingi chonde big 5 ile Meru na Meru National Park ndo ye nyingi nya barabara ni njega ende utatariwe ya no koitwari tena kenda BRS watu eka ibatonenkere ekangirie mwe ya Meru National Park na banenkere Meru County batu gitora Masai ya kugeta na tent camps ecologist batu tungo tureta tali ndene ya Meru National Park ndikenda county government mbakona mbesha kuma kile atari wa Kenya antuwedo wala kwegomba ku kinyabo kuthia biashara na taribau na nyenda kashieto na ale bandiko nao na itwanditie na kenda BRS batugitira mu ekangirie mwe cia Meru National Park na taitwereo endi quarter endi kawira tinde kumenya nale endi quarter agira taitweriko
kwa ito gutuma mutuma ntwithinkia wetana kwa KWS headquarter ai weta itweu na beya baba bathi mubango yora twakuri utari na yu ndene ya Meru National Park bubwi bokenda bwe 10 kuma kirekira ito murungi ya kiburine ito itete kamana yairi twanenkera National Youth Service antu beta nara yata na Nyahururu tugito akirwe National Youth Service yetu ya Meru antu batharaka beya batigania baimenti ndakana hari ibete bakathomithio mantu ya National Youth Service aja nyundu wai mbere nandi president Raugiro kenda gwitagwa police kana military okamba kuma kwa National Youth Service kwa twakirwa National Youth Service aja tukomba ukoria ndaka cietu nari oyara wangi tubakuru ndere na muntu akonya skills ingi kwa taito era twara National Youth Service rio kinyo tukoria mutuma athingatie nikenda wango yuyu ambiriria with the national government akirikiria na kuromba ngwataniro injega gatigati ga kaunti ya Meru amwe na gavana umweru ntwaithinkia urambo bakuromba mutuma na tugwathani na tu support Kindiki Mumeru au ambara yankanya muchinkwendwa nitwibange Kindiki ya turiongere ari warukamde ni mutuma ntwithinkia ayu ari atuhom tumuinire Meru na mantera atwamwere ari kare tudingatie tuone barabara chonde anenkerwe ikwambiriria ndoyira anenkerwe ikwambiriria na maendeleo yonde yara anenkerwe ni MP wetu tuone yago kinyonde ground nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Iboyegano mukaririete wa nchugu cha kethirikari na ethiritwo kina mbere kwewa gitariria bata ya nchuno cha kethirikari kire na arantere chia buri na ethiritwo kina mbere kwewa ke oga iboyega a Kenya kana iboyega mwingi okaina mbere kwewa ukimenyaga bo gutumira nchugu ino mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laibuni nawe uturikithiriri riboti ino nawe Felix Tenkirote Biriri nora ni mukaririgite wa nchuku cia kithirikari akiaria ariwa arimi baba inge batethaira bakimenya gitumi kia kwithira baika into bio kiri nchuku cia kithirikari untu aku akaita ikakinyite bayukirio ntu bubu na gitumi nontu ni batere kwithira cie baguna muno kuoya mikobo kaita kara into bio bire nchuku na iyi cia thirikari mbita wa Felicity Tenkirote Biriri ni woni chairperson Warehouse Receipt System Council. Warehouse Receipt System neo ini regulator wa warehouses shonde cha Kenya, both private and public na Kenya county, like the County Industry and Aggregation Park. As it is now, menya thenera tu neo ikwethira antu baba ingi kinyoke obauria what is warehousing, what is the receipt system, how do you get a loan, bauga abati kumenya. So ito encourage warehousing nonto bakwithira kaguna arimi sana. Idea ni ati arimi ba ketha maketha yao bakendia rira mauria rinde ibete baeke store banenkero receipt uno bete nayo bank bakaewa advance against the receipt nonto receipt eu no mona title deed kuona ni ati nwikite into biaku in a certified warehouse. nawe akiariria mantu ya industrial park ya kaunti na Meru amona nchuku cia kithirikari ariwa the County Industrial and Aggregation Park idea ni every county ikethe na aggregation na industrial park kenda arimi batu kureta produce yao kiri Cape na barana baba kwenda kwambia industries kinyabo bagatuika allocated land kenda bomba go establish industries. So the County Aggregation and Industrial Park injire mwe not only gukeria murimi injire mwe gukeria industries, cottage industries, injire mwe kureta raw materials antu amo no tibu kumenyarira antu bauga iba kwenda kugura ikwashie Meru bauga murimi mwe na nkunie 10 unge na nkunie 3 unge na nkunie 10 na mbuga mtu arenda nkunie kana. So kwita ukithura na kia kiri arimi becomes very tedious. But with the County Aggregation Park arimi bonde bakareta ikwashie biao antu amwe mtura na wo kwenda kugura kana kwenda ku manufacture akeya akayukiau, so it becomes easier. Kibereshia warehouse itwaira tomitega
na twabanenkera recommendations chietu kenda tumbo mi certify na also twathithia recommendation to our county government na to agriculture involved neburete kuthithia audit ya all the warehouses that are within this county bagatwita bagatuonia cio nara ire tugaci inspect tuka certify ire ibui na ire itebui tuka recommend on what changes or what they need to do so that we can certify na riu na ande arimi ba Meru bakomba ku access these receipts faster. Nawe akirekia na ritete romba kiria Meru kuwatila thirikari ya William Ruto na muno akiwa ithurano bieyete akethira rinde bene. I'm in the government. I support the government because uteuomba kuga ati uri karao me thirikari na wirigira kwi gintu kanenkero thirikari. So this county ne ringire this government kura. If anything, this government owes this county development. So Amiru iba twetekerie tugeri gupasu tuone bira tukona then 2027 kinya tukariria mantu ya 2027 but for now mbaromba twinde tukareni thirikari ne tu support ni thirikari na twaraniri na thirikari twebera ibwa tu promise gintu kina ibwa tu promise gintu kina turetereni de ku 2027 mbeyete muno yo ni kigakwa kya Meru kirio na inkwaraniria na Meru nkibaromba kura na inkubera bambike marombene na I know 2027 tutafaulu. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Iboye na bombe ombethe ibore tuotigira ati bakuinambira kwa baecho wangu gekinyao meyandhiguru ukirekana ati kwena ngo ikathumba tu irabomba kuthina ro meyandhiguru bakaruta na ikabatetheria kirimiture yao. Mwandiki wetu wa Ndetu Murithi Waba no uturikithiri riboti ino. Kolinji ya litani ireli ndene ya murera ni ndene athirurujine ireijikenja tendo nyumirite na kuthithia graduation yao ya mugwanja irethithiritwe ndene ya Mawa Stadium ni aria kwithiritwe kwina gukena gukwingi na gukungwira nuntu bantu kwiji anarua mwalimu wao munene o amwe na manager na aritani bangi bonthe bagwatanirite na graduate baba ni bagwiritwe na gukungwira gukunene kuria bonetie gikeno kiao nuntu bakwithwa bakarite ndene class na ndi bakathoma na bakathiria ara na ndi betete kuritana ana nawe director akiariana rombete aciari nikenda bakareta na baba ingi ndene ya college na kubaitana nikenda bakomba kuritanwa ngugiji ya kithomo giki kia arimu na aria ugite ati college iji ni citaniritie ne gutigira ana be masingirene ya mega na ni bakomba kuthoma uria kwagirite. To the administration and the staff, I want to thank you for the work you have done to keep our colleges running smoothly. I'm happy with your commitment and fortitude to the realization of the mandate of the college. It is as a result of your passion that you have managed to guide our graduates on a path that will enable them to succeed in life. It is heartwarming to see many people here, friends and relatives, who have traveled to Maua to be with our graduates during this auspicious occasion of the 7th graduation ceremony. I salute the parents, graduates, relatives, and sponsors who have supported our graduates in the course of the academic journey. Receive my very, very sincere appreciation for your great contribution to ensuring that our graduates reach this far. On behalf of the college governing board and the entire college community, I wish to thank the government of Kenya through Constituency Development Fund, CDF, in various constituencies for the support
they have accorded our students by awarding bursaries. I also appreciate the county governments of Meru, Isiolo, Marsabit, and Kitui counties for their support through education retention and enhancement funds. Congratulations, class of 2025. The journey has been long. It's now your time to celebrate. But remember, you need to back up as you handle the challenges that arise with post-graduation. The lessons learned, skills acquired, networks, and all shared experiences from our colleges will be of great value in your journey into future. The theme of this graduation is empowering the world with skilled manpower. This resonates well with what our country and the world expects of our college graduates. I am confident that the class of 2025 before us here today have passed through able hands and have been equipped with the necessary knowledge, skills, and values to enable them serve our countries and global institutions and organizations. Mugeni wa gitio Orokumenya Ntara aritie ndene kiathone giki na rikitie kuga ati we na kuria Ameru nikenda bakaitaniria na gukinya nthi cia ome na bombe kuigwatira ngugi iria ikuritwa ndene ya ome ya Kenya. We are telling people now to think global. Ule wakati wa kufanya diploma in education unafikiria tu utangoja TSC kupe kazi umepita. We now want you, armed with your diploma in education, to think on how you can migrate to Jordan, to think on how you can migrate and work in Qatar, to think on how you can work in Germany, to think on how you can work in Saudi Arabia. Today, there are more than 300,000 Kenyans working in Qatar alone. There are more than 200,000 Kenyans working in Canada. There are more than 300,000 Kenyans working in Saudi Arabia. The question is, how many of those Kenyans are from Meru? Murithi wa banki ripotera Meru TV kumaya milioni ya igembe. Mawa. Bweno ntubori botinu na tukithina kaunti ya Tharaka Nithi na te anto omagana mugwanja mweri betha wa bena thina cia metho ribotire tugutarirwa ni mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gwatanirite na gikundi kia Friends Oro Foundation ibaruthite mubango wa kuthinja antu barabara na thina ya metho ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ara mutaratara uyu ruthiritwe ndeni ya Kibugu Health Center. Tumekuwa tukitafuta watu wako na njereri, tumefanya kitu inaitwa screening. Tunatembea huko mashinani, daktari wa macho wanaenda, wana announce, kunafanya announcement before wale watu wako na njereri ama wale wako suspect ya njereri. Tunawaangalia hata mashida zingine zote za macho. Kuringana na ndagitari Grace Ngujo ni ati mubango uyu wambirie mwanka wa 2021 wa kurigita antu barabara na murimo wa njereri metho ara gwa kira mweri antu 700 bagwatikanaga na murimo uyu. Kwa mwezi mmoja kwa hii kaunti yote watu ambao tutaona wa macho ni kuanzia 700. Hao ni watu wengi. Watu ambao watajitokeza kwa sababu wana report shida ya macho ni hiyo kama 700. Out of hao 700 tutapata watu 80 hivi 80 ndio wanafaidika na hiyo cataract operations. Noenda director wa Mbanjenti ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Lawrence Mutugi akiuga gutie kia kariba kuria kurigitwa murimo uyu no thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi amwe na Friends Oro Foundation ibarugamirite kira gintu antu magutuka encourage mateka magenda gucheka for medical check up magire magathi magatritwa mirimu ya metho ni tritagwa ikamenyeka mapema ni tritagwa ni kabora na machine mbega cia kutha any operation ya metho na ni encourage everybody auke atetheke like not kutha and free supported so mutakare gusa
gutethekera aba bara batethekete na mutaratara uyu bakiuga ibaigite bakithangika imurimo wa metho ende bagutetheka. Ninakena muno indi nacaguku nuntu na thinite ni metho mama muno magituraga ngenda cibitari ngibecagwa ndawa na kambuge mandagitari mamariku mararuta wira mwega muno nuntu ana wathie ku mundu akithie kuno kugwe na uguoya lakini boro kuthie ukahembirwa ni mandagitari mama mariku ukegwa wagea na thayo mwega muno ntegwo ruru nuntu no akankugeragia gucutha ntegwo ruru kambuge ni wega na indi hantu megwa kuri na untu rathondekanwa kuhusu miri no eturi tutige kugicaga uguoya ni tugendage tukathondekwa. No ndagitari Grace akiruta mbitwa kiria kali kwibumiria kingo baumba kurigitwa metho batakurithwa no ambi. Hiyo njereri inaingia polepole kwa watu ambao wako miaka 50 kuelekea juu. Ikiingia hiyo polepole inaziba kuona. Ikifika hapo sasa ambapo mtu hawezi kuona, ndio maana mtu anafanyia operation ya macho, alafu sasa jicho inaongezea kuona. Hata hiyo siku ambayo inafuatia mtu anaongezea kuona. Tutakuwa hospitali ya Kajoke tarehe 20 Thursday. Kwa hivyo wale ambao wako hiyo karibu na hiyo area na mnasikia hii maneno mnaweza jipeleka Kajoke. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbita mũrĩmi wa Mbogo. Iboiga no mujumbe wa Mwekuru kaunti ya Meru Karambu Kerimeno ethiritwo akina mbere na mirandi yake ya uthi na mbere na arethiritwo akina mbere kwa gitetheria miture ya antu na njira ya gutetheria ikundi na njira ya gutetheria ikundi na kinya kubanenkera mirandi ireka ina mbere kwigwe kibatethagiria kiri ngugi ciago. Mwandiki wetu wa Ndeto Msimu Itonga nawe na ripoti ino. Antuko ya narua Karambu Kairemia nomite kwithirwa akieja na itangiri nene nomba kwithirwa akiuga akagita jangija manene kiri cibitari ya Ciothirai iria MCK. Tejera kuona ketha ima kwaria kana urongo ene narua ngucionera metho jakwa ndona tutangi twaritanga itu andereria o tuthatu nao cibitari ne kwenda utheru ntije nyora bo managete please no tunkona antu ao kutheri standard iria ndingienda na ndi nyankuwa mmoja wote kuretangi kiuga 500 liters 5000 liters enya mwathani antete ndo mpuretere nyingi eno to service bitani kwenda utheru mantu jabo kugwa ja laboratory no roje mantu jonde no roje so nkuigwa ngewa mutisha yokwete nyetangi kingi awe bankwe kenda inyake thabo gaita nara rumone enkwira nkuria Mr. Kimathi ketha kwi ndoji na gwetu tushita mera unmenda aere mwigembe na ndango chumi oro uchoke rugante na ndi nkwira kwi mwera yokathita yo jokura chetu nara magondo apo kathimo bone ipatsinga na ikwendeka cia ukinyithia ruji yao igere butigera ronga iye gitara kare bugutambije kuru baba bara kwikunika migongo ikutarwe kate buteja butabo kareta ya so twendere kuromba utubware mangai kenda inya pipes nino mburetere tukucheruje kumara kare twenanga bano umweru no inya wende Reverend Isaac Mutuma twethinkia na mbere ya Kenya deputy governor kwa mtu wonibije personally mtu mwega ni mtu kuthikira na ndeto muromba akambira kethe akomba kae atiomba akambira twita nusu oni angure ingano nago gure wingi kwa mtu kathikira na mtu mpendete na mbija akatutethia twikinya December into kethera gikumira so in the meantime itangikire au kenda botaga roje nyano bugura bibi gora matangi at least bokojoreria bukanokia migongo tebwo ino ntumbura te yura gitara onde enya yura itokuona mtu ndasti barani yao roje romba kwethera rote as clean as the doctor would like. Muthe munene pia ni administrator hospitali hizi ndina kuguru guku nene muno narua turiongiri imami wetu mama Safi Karambu Kairemia Elizabeth uria twije imama county na mantu jara je gututhiria aja imantu manene muno imo akuga turaria tutangi tutatu twinyume kwara no butone
twa 200 liters na ndeto kureterwa gitangi kimwe kinene gya 5000 liters na bukugo promise ira atwa nya atwa pipe cia ko connect road monkara ja tikithari mukiu another thing okuwa kinyabira atwira aturaginya atu ariria ke the new county governor atura cibitari kimenya EFBO. It is a faith based organization ko tutona channels cia government iria nyingi na nukuwa na ndia atwira agatulink na government na county government tona ndao theri kutigyo ntogyo gukumiria na gwira mwathani buraga. Another thing okuwa uga umaja mwandikira ndawa iria kwenda andetere umuringaringire dimpe ko agutaka nya pharmacy yakwa akona kwe ndawa ikura ko ni kumenya thaiji nandi maybe je mamite ara yorongo tontu itureje kitangi keja na no utakona gikuja ko nya ndawa iugira oni samura akara ofisi neku muchore okwa ko nya nandi na jau ni jonda kia kwithirwa nkiona na nkigua mbeta MC Mwitonga ngikuripotera ndendene ya Northimenti Meru TV. Iboya nuntu bwa riboti inu na njira enkinyanire kuna boa aciari ba ana barabara acio ciathia na mbere kuigiteanagirwa ni mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara cia TSC bethere tubakina mbere kwa bakionanagiria kunyurako na muthuro wao na ara bethere tubakina mbere kwa bakimenagiria yontweke ndagara waiguna nawe na riboti ino mtoju gatunyete baro kire mutongoria natige kombinyeria nuntu kana kwende tuchubene na komochie na ntie gintu nderegerete iko gagantedia igoro gatindie kurira mochie twatindie kurira niro ikyo kerero kya mama baciari bana bare 13 bombire gutunya baro atia TSC agagichigo munge kya Tharaka onto bara boringirete agari na tori ara bombete kwethora bakyo ikya okinene agato kerionga ntoranya kagankengere kagoma gwandie marimanti itweranirete na rietika wero origina wa Justin Njeri no rimwe kurundiwa urano mogaciari bara na bombete gutunya baro aino mociari jo wamona tori batombe kwethora bakitha kiriro kya ora bombete kwethora kinya bakyo ke bakinene ende nare kubuta kibaro akira turona nwa gya kuria gionka nuntu tutiena gento tigo na munda tutire kakwena aki mwana thochie barwa ya mwana oronge kana muchiari thochie mbori ya mwana oyo anenkere mwana oronge Gitonga na chokire twana twetu barwa na tutwande kwa nuntu tutigukumanete tuthiete kethirikare rwana ruruga kwa kagerete kena mianke 5 kageretie karothete kigerio kya university ya college ndagire mbecha cha kugukumana ababe na mbecha bakigukumana lakini murungu aukaririra na thirikare ya kenda kathochwa gagontunyira barwa kana gakukambe kirete nkoro naye muno nende na nyo wankurira gagi na thomithite na thina na getoromba gotethio tukamwa guta kwegwe kyao gakana gatareza baino nto watunya barwa kazi konenganira kwenu nonto kuthi kwenda barwa kwenu kana ogacheria mto kunenkera ri tigo tutithomithite bai Gitonga Murugara kwa tomenire kagoma korwona tutigotethia o endere wewe otomena barwa ni okwamene gwatomenera to ana ike gwatomenera to ana nuntu bwambika ana karagatezi murungu gakorukare ore guthucha barwa yako kathi kwendia yake gachokeria barwa mwana aku gatireve ira kathomithire ukagikua igino tigete na kore igina tire ngoko na tire mbori na kana wika mogo tunywa barwa ka post to kamatara karuta gwera bori endi kaumira kwa PTA ru kathomithagia bori kachoka muche kayerete barwa kakeja utie barwa kwagu ni onti weuga wega thine ni chongo icio ciathe mambuma micheno muragi mbo ya kwegua ni ndigwa na muno na mbori nkanengerete mbori na ndatigwa njale ndariche gatumetwe kamatara kariboti ende gatire barwa Gitonga Murugara na jukirie Gitonga gakuthiria kagoma gakuthiria gituma gakuthiria Tharaka agende bakerotithere kera mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ikera bakuga no gombete kwetherwa kibendera na babanjori eno kinya bakemeneria nene wakiri na Moses Paul Mugambi ora kinya we no kumantora ino araba kuga kinya we na komenya manto manjori eno no ntwatiko batetera ana beto bakatigwa nokia mwene kuthomithia mwana gatigwa nokia purara yetu ana tura kana kathomithia kamuchabotra babe na nyuma eruke tukikio theri tukarigwa Gitonga Murugara tugatura na gwathani buri kundi oro bukithie na kinya Paulo Mugambi bwithe buri to wakiri Paulo Mugambi gwatumana bantuge batunyo barwa na ore mutoru wetu no tiro ntugutwira no tie buto kwego kiaria kwareka mwana waku oro wantora wa mutoru waku oro guyene ndire munda atunyo barwa Gitonga no ntubwino no timoria adi bechira Gitonga kunenkera ni akwenda gutigira kwego kore mochwira ana barwa
ego tiyo viche Nairobi na rekara ya thirikari ya kwandika rimu ugagonwe no tiregire ogo ugagonwe obichi othio gachwira barwa ana barwa obaretere no tigo tunyora gwenio ukanenkera muntu te batanio atori ugatere mugambi kuringana na bora thometero na gitongano athomaro lo chiao cha kuthiria nkea kana ti cha kuthiria nkea no kuonete kamugambi agambira muntu tegintu na kate kugambira kana gaka gatunyetwo barwa kathiete kamatera kuriboti ekajukwikane koro mtunge na kethurano giki kiarimo kiatangachetwe kinyare ndioni ikiare gitangache kakwenenderea banenkagira bategitwe kithurano giku gitangachwa bo baya kithurano ni kiarimo rombaragina wanjusta njerirerere toni ngwande muchiari kwa kana kunde no rubone na mono no ntontie gintu na kana kiko gakuru na ikonda regirete gantethia gakwenda kuwa kana kagakwa ngatura ndenkia na nthomithetie nontu ni ndendia munda ngikathomithia nontu ithia gukua gutire gintu ndena kyo gitongwa murugara na cokerie kana gakwa kana twana tu 13 na tucokerie barwa atunde bantu tukaranga pwenu atutunyete barwa magechiga munge Tharaka nkiripotera Meru TV gitoka mbita ndagara waiguna Iboye ndagara wegona nuntu bwa riboti enu na njira y'inkinyanire kuna kuthina ya ukaria nithetwe kiambiria kuonekana ante ciabori na arende akariba mairi mwanje bethiritwe bakina mbere kwigua bakimakaga kana beno gwaya nuntu bwa thina cio karire ciithiritwe kina mbere kwikingia guntu guku mwandiki wetu wa Ntheto Mwendo wa Raibuni nawe na riboti enu atuo tuko turere kuragwa namba na baiya ng'ombe na beta acio utura rotesikari urokira guta te stogo ethera uma na kambe yera kambe na ethera uma bonde barete na ng'ombe na mburi cio ni ciretire mburi ngana taijire azika barejire na batutetheria na baendelea kuthingata nyumo iria na ara gwako kuratha nginyomba kurathiri sasi igire lakini uti mutara mbere kurathwa kinyomwe njabwira nene ndeigiro tukuru twarira mono tukuru tukurira ndeike ni undigwa murango ywa kujwa jura para kujirie murango na kuumaria ng'ombe no kuigwa ndere borogoro kurari na bunduki iraruma ko ntonte menya no kuigwa ibarajukirie ng'ombe bajukia ciande na ciandere ende gote bori cireja ejire kuija after ng'ombe ciunire inya 7 na cieta oni kintu kira kindombe kia imutuma ntwethinkia ba ageria to suburikire na kindiki nonto goko tukuinya muntu nande anga twetete nande gwita wainya nyumba tukoragwa nonto bagwita na mburi bagwita na ng'ombe no kuigwa batu tutigio na irio biongo tirio turare nabio no kuigwa nande thirikari neto suburikire kuringana nonto twena kirero na kwithira yani muntu ari gwato inyi stress yoko gwato ya ng'ombe uci gweta ciambere wenda ndandikero inya ndawe cia pressure ande batu tono kadia tu na thirikari tukadia na tono babona na muno iria ye manyata kithima tunyamare twaja ujo ni akora na nyonto bona na muno nonto bang'ombe lakini twena beregero ujo MCU kaba no mweru rathithirwe umutuma ambo tuthingate na twa utethibona murungu nwa embe thirikari je etukulire tumenyenjere kutugwita nonto bate twina thina batu tutimama batu tutirithia mburi tutirithia nguku turukana ni twaramirite na Samburu na bate kwenda kumenya riu thirikari yetu twinio mairisa ba kituone twina baba ng'ombe kende biresi ni era watire ng'ombe iu na kende biresi etena ruthara ko gwata ng'ombe ti angora barone ni baba tari guciriera me utekere nguyo ni thirikari atu ni ariku na nde batu eturua batu kugia kumbe kana to twina ginyanga bana omweru narunga me yani batu aturungamire tumenye ketha twira thirikari tutethi kana ketha tukarita wa nyomba tukiorwa no tukweto ginya muntu akeja gukua agakurua ari twauza mwanja ka thainyanya cia muthenya na arakuite utuku lakini bakaigwa nchobi ni kwandu kana bangi bakeja ba matuki na bauma bo abuta nteto igitendo kitendekere no kuona ku thirikari ni menye na tayo tuthithia batu etuswire arungamiri ba mo tutethia ndene maica yetu atari maica ya ataire ni
Iboiga nuntu bwautu wakinyana tu kithina mbere na ndero chietu akali atuli achore na kinya tongore kuma guntu mwanya mwanyi bethire tubakina mbere kwa bake watanagira amwe kire nyambura cie kwa muji kwa Jackson Murugara ora ni kana ora athuritwe ta muskabu wa Embia wa Miru na arende bethire tubakina mbere kwiga baikenere amwe na inara nyambura nene chika inambere kwikire kuthika muthenya waro ukunurwa rasmi kengwa inambere kwa gitumekagira dini eno. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogonwe wina ripoti eno. Hii ndio siku aliyoifanya Bwana. Kwa hivyo tunaomba leo tuisherekee, na leo hii mnatupatia yeye kama zawadi. Na sisi tupokea kwa sababu amerudi nyumbani. We'll cooperate with you and assist you much we can. All what we do to pray for you so that good Lord will give you more graces to be able to continue or to discharge your duties. Sisi wakati tuliambiwa kwamba anaondoka tulilia. Kwa sababu sisi ni mwanadamu. Kila mwanadamu lazima alie wakati mtoto wake anaenda anamwacha. Sasa bwana unatuacha. Lakini basi anaenda pia kwa kanisa ambaye ni mama wa kila mmoja wetu. Sasa tumemwarudishia. Kitu ya kwanza ni tunamuombea kwa kazi ambaye ataanza kufanya katika jimbo la Meru. You have seen blessings of the Lord from last year to date. Last year, God blessed us with the Deputy President of the Republic of Kenya, and this time round we have been blessed with the Bishop of Meru Diocese. All the necessary support and prayers. We work with you as leaders of this great county to ensure the posterity and the continuity of the good work which our current Bishop Salesius Mugambi is doing. Antuba Meru na Tharaka Nithi County na county chiere antuba mwe na twira watu aragia mugambo mwe tampunda tu support Bishop wetu yorajire nundu twire ku support Salesius Mugambi Bishop ndi turanengerwo ngiwa kuma Tharaka Nithi County Bwega tu support wanwe wabura tukuwa tu support ndire ku support thirikari nene ya kithurwa kindiki thirikari Bishop Meru Diocese it's another arm of government netethetie uko sana netethetie Meru saidi netethetie Tharaka Nithi County ibura gutwika na ruoje bagatwikira ruoje bakathondeka barabara bakarutha mantu manene muno bagatwakira masukuru kwendo ruoje imwe cia gitwo ku Caritas ira yongeruga meritwe Meru Diocese kuga nkauga anatongoria baba tare aganu ndiro natongorio munde babega baba inge sorry ibagiritwo ku embrace Bishop wa Catholic Diocese nuntu bara nabo ita thirikari ngitwa gituko tukubatagira mbuto wa partner nabo kera turutira Tharaka Nithi wera county tukirutagira antu ba Meru County. To our Bishop Emeritus, Bishop elect. What's the other name? There's another title. Senior. Sorry for that. Because I don't know titles, sitaki kufanya kama my sister. Emeritus ni yule alienda, si ndio? So nimesikia ni senior. Simo. Okay. Kilicho muhimu kwangu ni kumwomba muendelee kuniombea, tushirikiane tuwe kitu kimoja. Yote yanawezekana ikiwa tuko kitu kimoja. Tukizikana pamoja na moto huo nimeona pale. Nafikiri hata Mungu mwenyewe kule mbinguni atafurahi. Nia yetu ni moja tu, kumtukuza Mungu na kutumikia Mungu. Hiyo ndio nia yetu. Zingine zote ziko kando. Iboega muridhiri wa Meru TV riboti yenu igatukinya muthe wa maratu kubangirite gorobwe munthinkatho cia mwanya nontu wa kuinambere kuraitha Meru TV ira yetheretwe kinambere kwa gitamba na gwitigira kunde gathituni ka Meru kawithira bambitira ni Faminas wa Kimathi gakwendera kagita kega.